ডেকা ল'ৰা মিঠাই আছে না নাই ডেকা ল'ৰা सुकुर आली के एनएसए तो लगाई दिले एनएसए खनर बदनाम होना जाबो जान नोंथांमोना सिगांनि इन्ट्र नुनानै निश्चय बुजिखादों बा मिथिखादों रुपुहि हाट पुलिस स्टेशननि पुलिसफोरा सुकुर आलीखौ एरेस्ट खालामनाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोबानो नुखाबाय बा गोबानो नुवाखै जानांगौ बेजों लोगोसे सुकुर आलीखौ एरेस्ट खालामनायनि सायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअखौबो जाहाथे जोबजासिम निश्चय नायनानै लायोब्ला बुजिनानै लानो हागोन दा बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों जिथुनाखि आरोबाव सिगांथाराव नोंथांमोना इन्जय खालामनाय मोनसे भिडिअ इन्ट्र नुदों नङा होमबा बे इन्जयआ जों मोनसे जायगायाव थांदोंमोन माने हाज' समस्थियाव जों बेरायनो थांदोंमोन बे गुवाहाटि ओनसोलावनो कामरुप दानो गोलैयो नामाथाय बेबो खिन्थु ओरैजाय हाज' साइडआव थांदोंमोन आरो जोङो बेवहाय बेरायनो थांनायाव जों मोनसे रेस्टुरेन्ट गोदान खुलिबाय थानाय नुदोंमोन बे रेस्टुरेन्टआव जों हाबदोंमोन आरो मा मोनजायो मा मोनजाया जों बेयाव हाबदोंमोन नाथाय दिनै जोंनि खाफाल गाज्रि होननानै बुंनांसिगोन जोङो मानो होनना बुङोब्ला जों जिबायदि समाव थांना लादों दिनै मानो होनना बुङोब्ला कामरुप ओनसोलाव मा होनना बुङो पन्सायत इलेक्सन सोलिगासिनो दं बे पन्सायत इलेक्सननि थाखाय गासैबो दखान सखान बेंक सेंक जेरावबो बन्द आरो अफिसफ्रानो बन्द गोजा दा जों थांनाया थेवब्लाबो जाया नङा जोंनि खामानिया जाबोदों नाथाय हटेलाव हाबनायावसो माने मोनजानांगौ बेसादफोरखौ मोनजादिया आरो जाय हक आंहाथ' बेखौ जेबो सानाखै दा जिथुनाखि नैबे सुकुर आली बिथाङा एरेस्ट खालामजानाय मानि खारनाव एरेस्ट खालामजाखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिगोन आरो बे रुपुहि हाटनि पुलिसफ्रा सुकुर आलीखौ हमना लायनायनि उनाव थारैनो जेलाव सोमबादोंना सोमबाराखै नोंथांमोना बेखौबो मिथिखाबाय आरो सुकुर आलीया मा टाइमाव मारामोन आरो जिथुनाखि गुवाहाटियाव थानाय मा कामाख्या मन्दिरनि नामाव थानाय हा हुनि सायाव माखासे खोथा बुंदोंमोन नङाबा सुकुर आलीया बेजों लोगोसे बिथांखौ हमनाय जादों आरो लोगोसे आहम जातिनि सायाव माखासे बिथाङा गोख्रों सोंखारिदोंमोन माने नंगौ नङा बायदिसिना खोथा गोब्रामलाबायदोंमोन लासित बरफुकननि सिन्थाय खोथा बुंदोंमोन आहम जातिफोरा बा आहम मानसिफ्रा मा मावलांखो मा मावलाङाखै बेफोरनि सायाव खोथा बुंदोंमोन दिनै सुकुर आली बिथाङा जातिखौ रुजुनानै बा जातिखौ लानानै जातिक লৈ কথা কোৱাৰ কাৰণে আজিৰ দিনত সুকুৰ আলীয়ে এৰেষ্ট হ'ব লগা বাধ্য হৈছে কিন্তু মই নাভাবোঁ যে কোনোবা যোনেনো হওক জাতিক লৈ কেতিয়াও তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিব নালাগে জাতিক লৈ কেতিয়াও খা খাইজা কৰিব নালাগে জাতিক লৈ কথা ক'ব নালাগে কাৰণ জাতিয়ে কাৰো আণ্ডাৰত নাথাকে বা কোনোবা জাতিয়ে কোনোবা এছামিজ হওক বড়ো হওক মুছলিম হওক নেপালী হওক বাঙালী হওক আদিবাসী হওক হা নিজৰ নিজৰ এটা এটা কাষ্ট থাকে চবৰে এই কাষ্টটো লৈ নিজে নিজে নিজৰ জাতিৰ কাৰণে উন্নতিৰ কাৰণে লাভৰ কাৰণে বা ফিউচাৰৰ কাৰণে নিজৰ জাতিটো কেনেকুৱা চলি যাব লাগে তাৰ কাৰণে চবেই মানে চিন্তাধাৰা এটা থাকে বা ভাবে তাৰ মাজত যদি আপুনি সোমাই পেলাই জুই লগাই দিয়ে বা কিবা এটা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে দায়িত্ব নিশ্চয় হ'বই নিশ্চয় ভুলটো হ'বই এই কাৰণে আজিৰ দিনত আহি আহি সুকুৰ আলীয়ে আগৰ পৰা মানে মেণ্টেলিটি নিচিনা বা অলপ মাথা বেয়া নিচিনা হাঁহি হাঁহি কথা কৈ আহি আছিল কেতিয়াবা সঁচা কথা কৈছিল কিন্তু 100ত তেখেতসকলে কথাটো কৈয়ে 50% ৰাইট আৰু 50% মিছা তথাপিও বহুত মানুহে তাক ছাপোৰ্ট দি আছিল আৰু মেণ্টেলিটি বুলি ভাবি লৈ তাক মানে হাঁহি হাঁহি কথা কোৱাৰ কাৰণে এনজয় কৰি কৰি কথা কোৱা বুলি ভাবি আছিল কিন্তু সেই দিনা বা সেই দুদিনৰ আগত কি হ'ল তেওঁ মানে আহোম জাতিৰ ওপৰত কিছু কথা কোৱাৰ কাৰণে বা মা কামাখ্যা মন্দিৰত যিটো নাকি নামত মাটি আছে সেই মাটিটো লৈ বা আহোম জাতিৰ ওপৰত কিছু কথা কোৱাৰ কাৰণে ৰূপহী হাট পুলিচসকলে তাক মানে বা অসম আৰক্ষীয়ে তাক এৰেষ্ট কৰা হ'ল কাৰণ কিয় এৰেষ্টটো কৰিবই আহোমবিলাকৰ যিটো নেকি ছাত্ৰ সন্থাই যদি উঠি পেলাই চবে একজোট হয় তাৰ ওপৰত এফআইআৰ দিছে কেছ দিছে তেতিয়াহ'লেতো এৰেষ্ট কৰিবই মই যিটো কয় কোনোবা জাতিৰ ওপৰত বেয়াকৈ কথা তেতিয়াহ'লে মোকোতো এৰেষ্ট কৰিব না সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে জাতিৰ মাজত কেতিয়াও জুই জ্বলাই দিব নালাগে যিকোনো আপুনি যিটো জাতিত থাকক বা যিটো কাষ্টত থাকক সকলোৱে মিলিজুলি থকাটো ভাল মই এইটোৱে ভাবে दा बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा सुकुर आलीया जिबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनैनि दिनाव हमजादों मा कामाख्या मन्दिरनि नामाव थानाय हानि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन लासित बरफुकना मा खामानि मावलांखो बिनि सायाव माखासे खोथा बुंदोंमोन आहम जातिफ्रा मा मावलांखो बिनि सायाव माखासे खोथा बुंदोंमोन नैबेखौ लानानै दिनैनि दिनाव बा मैया दाख्लैनि दिनाव सुकुर आलीया एरेस्ट खालामजाबाय रुपुहि हाट पुलिस स्टेशननि पुलिसफोरजों बिथाङा एरेस्ट खालामजाबाय सुकुर आलीया दे दा बेजों लोगोसे जोंहा आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिथाङा मा बुंखो सुकुर आलीया एरेस्ट खालामजानायनि सायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौबो जोबजासिम नायनानै ला अब्लानो निश्चय बुजि मोनगोन মই তাকে কৈছোঁ আৰু সুকুৰ আলী এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মাননীয় ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ে কি ক'লে বা কি বক্তব্য দিলে আপোনালোকে নিশ্চয়
শেষত গ'লে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় বুজি পাব আৰু লাষ্টত লগে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কি ভাবে বা যিটো মই চুকুৰ আলিৰ ওপৰত কথা কিছু কোৱা কাৰণে মোৰ যিটো ভুল হৈছে মই চবৰ আগতে মই ক্ষমা খুজিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষত গ'লে চাই নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত যাৰ মনত যি ভাবিছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব পাৰিব दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायनायनि उनाव नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों थारैनो जातिखौ लानानै अर सुना होनाय बा जातिखौ लानानै माखासे सोंखारिनाया बेफोरबायदिया गनायथावना ना गनायथावै माब्लाबा दिनै बिथाङा आहमफोरखौ बुंदों माब्लाबानि समाव बर'फोरखौ बुंगोन माब्लाबानि समाव एसामिसफोरखौ बुंगोन माब्लाबा आदिबासिफोरखौ बुंगोन माब्लाबा नेपालिखौ बुंगोन माब्लाबा गावसोरनिनो मुस्लिम जातिखौबो বিভিন্ন ধরনের बुंनानै लानो हागौ दा बेखायनो बेफोरबायदिनि सायाव आसाम पुलिसा बिथांखौ एफआइआर नि गेजेरजों एरेस्ट खालामदों बा केसनि गेजेरजों एरेस्ट खालामदों बेखौ आं जोबोर मोजां मोनदों आरो जाहाथे बे उनाव रावबो जाहाथे बेफोरबायदि जातिखौ लानानै रावबो अर सुना होग्रा ओंखारा बा बेले बेजे सानखांग्रा बा उजिनाय नङा आं बेखौ सानदों आरो स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आङो नेक्स्ट भिडिअआव नेनानै नोंथांमोनखौ थाबाय थ' जों दा हटेलाव दं नालाय ओमफ्राय साहा बायदिसिना जानो नागिरदों लोंनो नागिरदों ओमफ्राय बेवहाय मा होनना बुङो हारसानि डेकालरा ना डेकालरा होननानै सोंयो आरोना आङो डेकालरा मेथाइ दंना गैया होननानै सोंगोन आं सोंयो आरोना बेलेग मडेलनि सोंगोन आरोना आङो आচ্ছা भन्टी डेकालरा मेथाइ আছে না নাই डेकालरा मेथाइ কি আছে डेकालरा मेथाइৰ नाम डेकालरा বুজি পোৱা না সিংৰা আজি ইলেকশনৰ কাৰণে সব বন্ধ গতিকে অকল ডিব্ৰুগড় হোটেলত ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা আছে খালি মানুহ নিচিনা খালি পেটে নাথাকে সেইকাৰণে মই অকল পাৰভাইট কৰিছোঁ डेकालराবিলাকক सिंग्रा বুলি নকয় জানো सिंग्रा जोङो हाजोआव फैदोंमोन आरो मोनसे जायगायाव बेरायनो मोनसे ना बोराय बुरि ओमफ्राय दङ माखासे हारसाफोरबो दं बर' दं एसामिस दं ओमफ्राय मा होनोमोनलाय राजबंसि दं सोरबा सोरबा मोनथाम कास्टनि मानसिफोर दं आरोना ओमफ्राय दा हटेलाव हाबदोंमोन जाग्रायानो जेबो गैयानो गथाल' ओमफ्राय मेथाइ साहाफोर थाना मानसिफ्रा आइथिं दंजोबो ओरै दं ओरै दं थिं मोनसे बिदि जिरायना दं नै लाजिना थाखुमालायो मा जागोन मा जागोन नों मा जागोन चिकेन चावमिन गैया आब' मा जागोन आङो परथा बे गालदाबा नुखायो রাম মন্দির তৈরি করেছে এইগুলো আমার অরঙ্গজেবের দেওয়ার মাটি হয় আজি অসমত কামাখ্যা মন্দির মই অভান চ্যালেঞ্জ করে এখানে মাটি আমার অরঙ্গজেবের দেওয়ার মাটি হয় আহোম সকলে কি করেছে আহোম সকলে একো করা নাই চুকুৰ আলিকে NSA-টো লগাই দিলে NSA-খনৰ বদনাম হৈ নাযাব জানো গতিকে ঠিক তেনেকৈ নহয় কথাটো সেইকাৰণে কালি তেওঁকে এৰেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে এটা পুলিচৰে বদনাম হৈছে যে এনেকুৱা মানুহ এৰেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কথাটো কৈছোঁ কিন্তু উপায় নাই আইনটো ভাঙে সেইকাৰণে সকলোকে NSA দিয়া নহয় আপুনি কিছুমান মানুহে নিজৰ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে কৰে কিছুমান মানুহে নিজক অলপমান লেফটিষ্ট টাইপ দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰে গতিকে কেটেগৰাইজেশ্যন ক্ৰিমিনেল আৰু এক্টিভিষ্ট এনে পাছিং ৰিমাৰ্ক NSA-টো খুব টাফ এক্ট হয় আমি দিলেও নহ'ব তাত এডভাইজাৰী কমিটি থাকে হাইকোৰ্টে পৰীক্ষা কৰে গতিকে যাৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য আমি তাক দিম যেনেকৈ পলিটিকেল ডিচিশ্যন নহয়